Dok se uštimam. Evo ga. Pozdrav ekipa. Pozdrav svima i dobrodošli u, mislim da je 24. redom odgovornica na 3H Food kanalu by Anita Frajman. Nadam se da ste mi dobro, da uživate u lijepom vremenu, ne znam gdje pratite, ako ste Srbija, Bosna, Makedonija, Hrvatska, gdje god da jeste, Slovenija, evo svima koji danas slave i obilježavaju blagdan Uskrsa. Naravno želim 3H Food Uskrs, kako drugačije, sretan, zdrav i hedonističan Uskrs, ne samo Uskrs, nego i cijele praznike, i život, i hrana, i sve, dakle što god može biti, želim vam da bude u najljepšem mogućem, da vam prođe okviru kako vi sami to želite, bez nekih normi, pravila, običaja, nego da se napravite dan i ono sve što je pred vama baš onako kako vi želite da vam to i bude. Danas sam htjela malo porazgovarati s vama o nekoliko situacija koje su se dogodile, to jest nekoliko ideja koje su mi došle kao rezultat savjetovanja koje sam imala prošli tjedan. A to je baš vezano za Uskrs, za običaj, odnosno tema, već sam gore i napisala, ako ste vidjeli, je da naše tijelo uskrsne svaki dan. Evo, pa bih htjela malo objasniti ovu ludu konstataciju. Ako imate vi neko pitanje ili neki komentar koji biste htjeli reći ili bilo što drugo, dapače, evo, bit će mi drago, slobodno pišite. I prije nego krenemo, moram se zahvaliti za prošlotjednu odgovornicu u kojoj je po prvi put premijerno gostovao i moj sin. I on je bio jako sretan i hvala na stvarno 100 vaših komentara koji su pristigli. On je bio vrlo sretan s tim što je gostovao, što je mogao inspirirati ljude, djecu, roditelje. Stvarno, jako je bio sretan, evo, što je konačno bio na live-u sa mnom. Tako da hvala vam svima od srca na svim srčekima u mojoj Viber grupi. Ako još niste u mojoj Viber grupi, možete se priključiti, imate na webu kako to napraviti. I bio jako sretan što skuplja srčeka i što je pratio broj pregleda i njemu je to bio kraj svijeta, tako da evo, ja sam kao majka naravno bila ponosna na njega što je tako lijepo nekako izložio. Biti ako dječje iskreno rekao sve što je i kako je. Tako da hvala vam samo svima još jedan put na tome. Neki dan sam objavila video na YouTube-u pod nazivom, zapravo naziv, ali zašto radimo krive odabire hrane, tako nekako cijelo vrijeme, i to je polučilo dosta vaših komentara i kako bih rekla, i ne dobrih i loših, nego uzdrmalo vas je to zapravo što sam tamo rekla u tom videu. Tako da evo, drago mi je da je, jer zapravo rezultati su katastrofa i pripremila sam još nekoliko videa u kojima ćemo onda govoriti više o tome s kojom se pravom pandemijom današnji svijet suočava. Ali danas ćemo kratko oko toga, evo, što znači Uskrs ili praznici općenito, ili što znači biti drugačiji, biti normalan. Znači, ja znam da svatko od vas za svaki praznik, nevezano u kojoj ste državi, o kojem se prazniku, blagdanu ili nekom specifičnom danu radi, imate neke svoje običaje i norme. I u današnjem dobu mi ne možemo pobjeći od toga da su ti običaji, norme i stvari zapravo vezani jako uz hranu. Mi sa hranom se, i kako bi ja rekla, i rađamo i umiremo. Znači od krštenja, rođenja do proslava, preko do zaista kraja života, što god da slavimo, tugujemo, okupljamo se, uvijek je jedna od glavnih stavki zapravo i hrana u toj cijeloj priči. Tako da Uskrs za sobom i svi praznici nose određene norme, od tu kod mene, ne znam, sad vise jaja i tako dalje, i neka travica za božito kićenje, jelke i tako dalje. Mi uopće ne znamo za hrpetinu tih običaja zašto radimo, šta radimo i kako radimo. Nego jednostavno su nam to prenešeno nam s generacije na generaciju i na taj način jednostavno radimo stvari bez da propitujemo zašto ih radimo. I tako se taj način razmišljanja, zapravo da samo radimo nešto bez da propitujemo, prenosi s generacije na generaciju i u kontekstu hrane. Tako da ja znam da za Uskrs velika većina ljudi zapravo kuha hrpu jaja, kuha se šunka, ne znam, možete napisati u komentare što vi radite, možda neki karakteristični kruh pravite, tako je barem u mojoj obitelji bilo, ne neki milk brod kao kruh sa mlijekom.
jede se, ne znam, mladi luk, nosi se hrana na posvetu. Sad sve ovisi, znači, gdje živite, na koji način slavite i šta vam je nekako ono standardno nešto što vi imate. I ono što mi zapravo pokušavamo kroz te običaje napraviti je biti normalni, biti isti kao drugi, biti uobičajeni. A ja naravno ne mogu dalje iz svoje kože i onoga što jesam, tako da oni koji me prate i vi koji ste tu i kojima rezonira ono što ja pričam, ja moram reći nešto drugačije. A to je da nema ništa loše u običajima, dapače, ali morate raditi one koji s vama rezoniraju, koji su vama ok. Mi danas radimo te stvari brojne i prehrambene jer su nas tako naučili, jer je tako netko rekao, jer je tako, ne znam, poželjno. I ovo je jako bitno, pazite ovaj dio. Zato jer je tako poželjno, društveno prihvatljivo. Norme, običaji, uvjerenja, navike, sve te neke stvari koje smo pokupili iz okruženja zapravo jako određuje način na koji ćemo se mi hraniti i djelovati općenito u životu. I kad govorimo o tom normalnom, ja bih vas pitala, ne znam, moj uskršći, ja sam, evo, još uvijek tu zapravo pijem sok, naravno, ja uvijek pijem sokove ujutro, ovo mi već ne znam koji, popila sam jednu punu čašu, drugu čašu, ovo već neki preko litru, ovo tu sad što je. Iako je Uskrs, moj dan je opet započeo sokom, baš zato što je Uskrs, moj dan započinje sa sokom. I neću jesti šunke, ja i ti stvari, ali ne konzumiram to, što znači da moj Uskrs manje vrijedi. Dakle, to je moje normalno. Pa kad razmišljate u kontekstu toga koliko je normalno ili prihvatljivo ono što vi činite, je zapravo usporedbi s čim. Trebamo se uvijek pitati u usporedbi s čim. Ili normalno ono što ja danas jedem u usporedbi s djecom, ne znam, u Africi gdje svaki 5 sekundi umire dijete od gladi. Ili normalno usporedbi s tim što ima danas neki, ne znam, Bill Gates ili neki najbogatiji ljudi na svijetu, koliko on ima, ja malo naspram njega materijalno. Koliko je, razumijete, koliko je normalno usporedbi s nekim ko uopće ne slavi Uskrs, ko možda nema za Uskrs, možda ljudi koji zaista nemaju hrane i tako dalje. Znači, pitanje je usporedbi s čim je normalno ono što ja radim. A mi imamo tendenciju, jer smo ljudi, ljudska bića koja smo socijalna, da se želimo svima svidjeti. I sad imam jednu malu priču koju želim, koja je vrlo prigodna baš na današnji dan Uskrsa, da s vama podijelim. Prije nekoliko godina bila sam na jednoj radionici, to je bila radionica vezana uz djecu. Znači, neka dječja radionica i uglavnom vezano za emocije, jako dobra radionica. I ta gospođa koja je vodila radionicu, pitala je sljedeće, objašnjavala je taj koncept sviđanja drugima. Znači ono kako se svi hoćemo svidjeti drugima, koliko nam je stalo tuđeg mišljenja, kako smo jedni za druge tu socijalni, bla bla bla, cijeli taj dio priče. I bilo je tamo i djece s roditeljima, bilo je i nas samo roditelja koji tad nisam vodila Mateja, bio je s tatom taj vikend. I uglavnom, ona je pitala djecu, što mislite da je važno svima se svidjeti? Kao pa je, pa su na primjer u Snjeguljice to priče, pa Pepeljuge, pa priče iz više perspektiva. Uglavnom bilo je baš interesantno i onda je pitala, ok djeco, ako se svima želite svidjeti, ja sad to pitam i sve vas drage ljude koji ste na live-u, je li moguće svima se svidjeti? Odnosno, već treće sigurno ne, ono nije moguće, ali ajmo ovako postaviti pitanje. Da li znate osobu koja se svima svidjela? Evo, probajte kratko samo o tome promisliti, da li vi poznajete osobu koja se baš svima sviđa. I tamo su sva djeca nabrajala neke poznate, ne znam, glazbenike, ovake, onake, njihove mame, tate, svašta nešto što im je palo na pamet su lupali. I ona je naravno opovrgavala to sve što su oni govorili. Imate li vi ideju, dragi ljudi? Poznajete li osobu koja se svima svidjela? I pazite, ovo jedno dijete je diglo ruku i rekao, teta, pa ja znam. Neću to nikad zaboraviti. Znači, ovo je toliko snažno osao dojam na mene. Kaže on mali je bio. Kaže, teta, ja znam. Kaže ona ovako. Kaže on, pa Bog, teta, pa Isus Krist, pa on je Bog, pa on se svima svidio. A ona je samo ovako došla i pogledala i rekla je, pa dušo, pa njega su razapeli. Ja sam sama ježila.
razumijete šta hoću reći. Nebitno je da li je to Buda vama ili Isus Krist ili ne znam Sai Baba ili energija. Nebitno je apsolutno kojoj religiji pripadate. Znate da ja sam lišena ikakve osude. Tako mi je svejedno i koje ste boje kože i rase i spola i religije. I apsolutno ja volim sve ljude jednako, ali baš stvarno jednako. Ali činjenično je da ako je Bog dragi s neba siđe, mi ga razapnemo. Evo, baš je prigodno o tom razgovarati na Uskrs. Hoću reći, nema te osobe koja se svakom svidjela. I onda kad imate tu metaforu, Boga smo razapeli, evo, kači me jaje uskrsno, Boga smo razapeli, onda vam je lakše ići kroz život i prihvaćati to da vaši izbori neće biti prihvaćeni. Nemojte ići sa idejom, sad ću izbaciti ja za Uskrs, nešto sam promijenila, malo ću, pravim neku drugačiju majonezu, nebitno je šta god i onda kao svima će se svidjeti. Neće. Jedna moja prijateljica je za jedan Uskrs pravila, prošli zapravo točno Uskrs, je pravila jednu sirovu tortu, prekrasnu, finu čokoladnu tortu, koja je po mom receptu i koja se svakome svidi, jer to je, niko ne zna da je to sirova torta. Mislim, kogod je probao je super. Međutim, ona je najavila u svom društvu da će napraviti zdravu tortu, neku drugačiju sirovu tortu, bla, bla, bla. Greška u koracima, ne pričaš to tako ljudima. I onda kad je došla, svi su kao onak frkali. Ona je toliko ljubavi to pravila, toliko radosti, kužite, kao sad će napraviti nešto zdravo njima svima, pa će donijeti na neki kao uskrsno prijateljski parti popodne. Pa će to, pa će ono. I bila je toliko sretna i na kraju su je toliko popljuvali. I onda sam baš i njoj to rekla. Ja kažem, pa draga moja, Krista su razapeli. Zašto očekuješ da svakoga od nas da ljudi ne razapnu? Pogotovo ako si drugačiji, ako nešto drugačije govoriš, ako nešto drugačije pričaš. Razumijete? Vi koji pratite odgovornice, koji dođete na live, ja vam stvarno čestitam. Ne pratite mene, nego zato što stvarno danas nije lako biti drugačiji. Da ja sad tu, skidam se u kupač i da se pravim, da se glupiram i ne znam šta, imali milion pregleda na YouTube-u. Svaćate? Mi imamo totalni poremećaj vrijednosti. A ako neko priča o drugačijim temama i zapravo potiče ljude da sve živo analiziraju u životu na način da preispituju sebe, da preispituju druge, da preispituju svoje izbore, pa to da mi YouTube već nije blokirao, razumijete? To nije jednostavno, to je jedno teži put, ja bih rekla, ali ja mislim da je ispravan. Pa ne znam, nitko nije rekao da će biti lako ono što činite u životu, već mislim da je poanta da na kraju krajeva bude vrijedno, da bude vrijedno tog puta. Evo, to je nekako moj stav. Tako da, ono što bi vam ja htjela reći da trebate pokušati nadići sebe i doživjeti to neko osobno uskrsnuće, sami sa sobom, da nadiđete sebe, da promijenite neke stvari. Kužite? I ako promijenite ono što je na tanjuru, vi tako mijenjate svijet. To je nekako moja krilatica. Promijeni ono što jedeš, promijenit ćeš svijet. Jer time mijenjate sebe iznutra, mijenjate svoju obitelj, mijenjate svoje okruženje. Vi time onda utječete na planet radikalno, jer svaka vaša mala drugačija kupovina ima drugačiji ekološki otisak na planet i zapravo sve drugačije funkcionira. Sadašnji ekološki otisak, a to je koliko mi svojim životom pritišćemo zapravo planet, je 1,5. Drugim riječima, mi svi uprosječeno živimo kao da imamo 1,5 planet na raspolaganju. A nemamo, imamo samo jedan planet, barem koliko znamo sada. A Amerikanci stišću planet 5 puta, njihov ekološki otisak je 5. Znači oni žive kao da ima 5 planeta. Najveći dio tog ekološkog otiska je upravo zagađenje koje dolazi kroz prehranu koju mi radimo. Od plastike, tetrapaka, ovoga, onoga, do tog mesa silno koje se uzgaja na neetičan način. Mislim, to je milijarda aspekata gdje mi zapravo pritišćemo naš planet. Uništavamo sebe. Planet će preživjeti kako god. Priroda uvijek pobjedi. Drugim riječima, kad promijenimo ono što je na našem tanjuru, mi ćemo promijeniti svijet i ja stvarno mislim da je to tako. I ponovit ću opet, jer je puno novih, ne morate imati idealne rezultate i težiti za ne znam kakvim idealom i gris se ako niste uspjeli sad napraviti savršeno nešto. Ali poanta je da pokušate napraviti bolje izbore, da razumijete sebe. To je taj moj zadnji video, pogledajte ako niste. Zašto krivo biramo hranu?
Znači, mi biramo hranu pomoću osjetila, sjećanja, mozak ti nešto kaže, joj, mirisi, ovo, ono, izgled i tako dalje, onda kao, moram to sad jest. Životinjski, razumijete? Mi se ponašamo kao male rajne životinje koje, umiru svaki 5 sekundi bez hrane. Jer smo usmrdani, jer smo pod stresom, jer smo u strahu, jer smo u frasu, jer smo u ne znam nijakakvim lošim emocijama. I onda šta radimo, naravno? Radimo to da te emocije hranimo sa lošom hranom. Pokušavamo taj manjak sveg dobrog što imamo u sebi, dakle, nadomjestiti se hranom. I to je apsolutno loše. Tako da radimo stalno krive izbore. I onda, ako nisu dobri, znamo se kriviti. Mnogi ljudi danas uopće nemaju pojma šta je dobar izbor hrane. A onda i kad spoznaju šta je dobar izbor hrane, znaju imati osjećaj grižnje savjesti jer nisu napravili nešto što je idealno. Pa evo, ja znam da danas idem recimo kod mame na ručak i da je mama pripremila nešto za mene vegansko, bit će neka povrtna juhica i ne znam šta točno još kada je pravila i pohala je bukovače, to neću jesti jer je pohano i još nešto ima nekog mesa, to ne jedu, probraću si. Ja zbog toga cijelo jutro pijem sok, jučer sam jela puno manje, kasnije neću jesti, ne znam, nekakve kolače, ništa. Razumijete šta hoću reći? Znači, jednostavno prilagodiš se, znam kakav me dan čeka i znam što trebam napraviti i pravim neke pametne izbore. Neću sigurno jesti mesa ako to ne jedem nikada, ako to sam ne rezonira. Ili možete pojesti malo manje mesa, više priloga. Znači, postoji toliko tih nekih ideja. Ako hoćete, mogu vam snimiti jedan video, sad mi je to pao na pamet, kako napraviti bolje izbore. Znači, čisto par ideja koje vas da ne mijenjate hranu, ali da prijedete svoje izbore, znači na način kako ćete nešto od toga napraviti. Evo, možda je to zgodno. Dajte mi, stavite u komentar ako vam to štima, ako ne, da ne snimam bez veze video, da ne gubim svoje vaše vrijeme, ako vam to nema smisla, ali ako ima, stavite da ima, pa da znam, pa ću vam snimiti evo, na koji način, par nekih tih strategija, kako napraviti bolje prehrambene izbore svaki dan, a da bez da mijenjate hranu. Evo. Ja već sam neki dan rekla da je danas stvarno veliki problem gojaznosti i znate već i sami da zašto pričamo na Uskrs sad, zato što baš je to problem. Izazov je to što poslije praznika, poslije Božića, poslije Uskrsa, poslije svih tih stvari, obično onda hitno ima puno posla. Ljudima skače tlak, srčani napadi, čudesa, infarkti, znači ljudi se prejedaju. Mislim, zašto biste se prejedali ako volite sebe? Velika većina vas koja gleda ovaj video live ili kasnije imate što za jesti svaki dan ili barem u velikoj mjeri toga. Tako da nema svrhe da jedan dan natrpate sve živo u sebe i da onda šta ćete sljedeći 5 dana ćete jesti. Pa ješćete opet. Znači, mi ubijamo sami sebe. Gojaznost ili pretjerost ili debljina je danas najveći zapravo, vodeći je uzrok, ajmo reći, 3 najveće ubojice današnjice. A 3 najveće ubojice danas su srčana oboljenja, 3 najveće ubojice danas su vam rak i naravno dijabetes. Tako da srčana oboljenja, čujte tamo, koliko se sjećam iz literature kad sam još čitala, negdje krajem 1800 nekih godina, 1880 tako nešto, je zabilježen navodno prvi slučaj srčanog oboljenja. Znači, prije toga nije ni postojalo. To su sve moderne bolesti o kojima mi danas pričamo. Rakovi isto. Nisu bile toliko opće poznate bolesti. Danas već imamo, nažalost, i bolnice za liječenje djece koja su oboljela od raka. Znači, mi nešto opasno krivo radimo kao civilizacija. A dijabetes neću ni pričati, već sam rekla, 500.000 ljudi u Hrvatskoj, 8% stanovništva ima dijabetes. Najtop popularnija bolest koja dolazi izvana, to je katastrofa. I onda što ljudi rade ako ste pretili više, manje, nebitno je? Onda ljudi idu na dijete. I zato je meni toliko žao što svi ljudi koji se bave sa hranom, nutricionizmom, tim nekim zdravim životom, malo smo svi nekako onako, rekla bih, stavljeni u isti kalup s onima koji samo pokušavaju dijeta, smršavi. Pa da, i mali pomak vaše tjelesne težine, mali manjak kojeg izgubite, će vam vjerojatno napraviti, nevjerojatno nego sigurno, značajne stvari u tijelu. Ali ako imate jojo efekat, odeš i vratiš se, a 95% ljudi, pazite, ogroman je broj,
koji odu na dijetu prije ili poslije vrlo brzo zapravo vrate svoje kilograme, čak još imaju i plus kojeg nisu imali prije. Znači nije to baš tako lako. I onda vladaju te brojne dijete, UN dijeta, AN dijeta, ovaka, onaka, paleo, LCHF prehrane, 100 vrsta prehrana, 100 vrsta nečega, ali tih dijeta za brzo skidanje kilograma je jako puno. I onda nekako kad neko treći dođe govoriti o hrani, ispada još sad neka 5. verzija. Nije 5. verzija. Moj 3H food nije nekakva verzija. Vrlo je fleksibilan zapravo. Može biti svako na tome. Rekla bih da to znači da budete svjesni oko prehrambenih izbora, da učite, rastete i razvijate se, nađete neku svoju mjeru. Ja mislim da je to zapravo super za svakoga od nas. Da idete sa znanjem u prehranu, a ne zato što je neko tako rekao i da ono šarate okolo naokolo. Uglavnom ljudi često imaju takve neke rigorozne dijete. Ja vam to stvarno ne savjetujem. Ili se prejedaju sad za blagdane, onda kasnije, a onda ću poslije misliti kao ono kako ću skinuti tih višak 2-3 kile, 5 kila ili što god. To nije dobro, dakle kratkoročan gubitak kilograma nagli ima taj jojo efekat, kao što sam već rekla, i nije zapravo dobro rješenje za nas. Tijelo, morate znati bitnu stvar. Zašto se ovaj video zove da tijelo uskrsne? Evo, ovo je važno. Tijelo zapravo zamijeni sve svoje stanice ili veliku većinu svojih stanica u 7 godina ili manje. I stanice koje su vezane za digestivni trakt zapravo se mijenjaju svaki dan. I zapravo mi svaki dan uskrsnemo na neki način. Naše tijelo se stalno obnavlja. To su milioni stanica koje nastaju i nestaju, nastaju i nestaju. I mi se stalno mijenjamo. Fizički se naravno mijenjamo, starimo od rođenja do smrti, svaki dio našeg života ima cikluse, pa onda imamo mjesečne cikluse, pa godišnje cikluse. Znači mi smo stalno u nekim promjenama. Zato i kažu onu rečenicu jedino statično u našem životu je promjena. Ne znam da li se s tim slažete, ali mislim da je to stvarno istina. I ono što je važno da shvatite kako se naše tijelo stalno iznova gradi. Nama je hrana taj gradivni materijal, dakle hrana doslovce koju mi jedemo gradi naše tijelo. Iluzija je samo to što mi sebe stalno vidimo izvana i samo smo si isti. Ono, pogledaš slike prije i poslije, neka kažeš, kako sam se promijenio, možda sam se proljepšala, poružnio, ne znam, udeblje smršavio, nebitno, imam tu malo više bora, podočnjake. Znači, primijetiš tek promjene, svaki dan sam sebe gledaš u ogledalo, ti si sam sebi isti. Tek kroz vrijeme primijetiš zapravo koliko si se promijenio, zar ne? Na slikama. I to je taj paradoks, jer mi stalno sebe doživljamo jednakima, ali ne, u našem tijelu, naše tijelo je gradilište. Zamislite da imate neko gradilište pored sebe, se gradi neki veliki, ne znam, kampus, trgovački centar ili nešto što je stvarno veliko. I tako izgleda naše tijelo iznutra. To je stalni proces izgradnje novoga i rušenja, izgradnje i rušenja, izgradnje i rušenja. I tijekom 7 godina to se sve živo promijeni. Svaka se ciglica u, ne znam, velikom nekom kompleksu doslovce promijeni prehranom. Zato je važno zapravo koju ćemo mi hranu jesti. Kad biste imali to gradilište, kad radite kuću, pa hoćete vjerojatno da bude od najkvalitetnijeg mogućeg materijala kojeg se vi u datom trenu možete priuštiti. Zar ne? Također želite, ako ne znam, imate auto, da si kupite najbolji mogući auto koji si u tom trenu želite priuštiti. Ne neki tamo najlošiji koji možda će biti, ne znam, vas neće negdje poslužiti na putu, nego želite što kvalitetnije. Znači, biramo najkvalitetniji materijal kojeg možemo odabrati kako bismo nešto izgradili. Isto taj princip treba vrijediti za naše tijelo. Znači, naše se tijelo stalno gradi, stalno je gradilište i onda je ideja da biramo najbolju moguću hranu koju možemo kako bismo izgradili naša tijela. I zato želim reći da je tijelu svaki dan Uskrs. I mislim da nema jače poruke nego upravo ove koje danas vam dajem. Sad se osjećam kao svećenika propovedonici, kao poruka, idite u miru. Ali stvarno je to toliko bitno da shvatite da mi stalno uskrsnemo i u svakoj toj nekoj vjeri koju god da imate, vaša religija ima taj neki oblik tog nekog uskršavanja ili mijenja oblika ili ne znam, mijenjaš fizičko tijelo u nešto drugo. Nebitno je, uvijek ima takva neka vrsta metafore postoji. I najveća iluzija je ta u kojoj mi živimo, mislim da smo mi, da smo to što tu vidimo i da smo uvijek jednaki. To je totalno krivo. Upamtite, probajte od danas nadalje gledati na svoja tijela kao na gradilišta
Doslovce najveća gradilišta koja možete smisliti, u kojima se stalno nešto radi, u kojima stalno stižu novi radnici, stalno stižu novi materijali, stalno se nešto gradi, mijenja, dograđuje. Naše tijelo je fantastičan organizam. Imate video savršenstvo ljudskog organizma pa si pogledajte. Fantastičan organizam i zato mi moramo svaki put kad dajemo tijelu hranu, mi mu dajemo neke nove materijale. Pa ako nešto bude i krivo i nešto se krivo napravi, pa ok, nećemo se zbog toga kriviti. Ali nemojte misliti ja se ne hranim zdravo pa nema veze. Pa nema, svaka ta ciglica je bitna. Svaka ta čaša soka, svaki taj smuti, svaki taj obrok u kojem ste malo manje mesa smanjili ste, a pojeli više salate je bitan. U kojem niste jeli pečeni krompir, nego ste odabrali kuhani krompir. Razumijete? U kojem ste, rižu zamijenili s nekom salatom u nekom daljem koraku. U kojem niste popili gazirani sok, nego ste pili, vodu, ili ste pili limunadu, ili svježe sjeđeni sok, ili u kojem niste popili kavu ili ste barem popili drugačiju verziju kave ili ste izbacili kavu s mlijekom pa sad pijete samo kavu pa ćete vremenom i kavu čistu. Razumijete? To su sve mali pomaci. Svaka ta stvar koju mi stavimo u usta, svaki badem je jedna ciglica koja čini nešto u našem tijelu. Zato upamtite da naše tijelo, pogotovo stanice u digestivnom traktu, dakle u tom probavnom dijelu, iz kojeg kreću sve bolesti zapravo u našem tijelu, se gradi svaki dan. I svaki dan milioni stanica umiru i grade se i mi smo jednostavno gradilište. Zato svaki dan je uskrsnuće za naše tijelo. Mi svaki dan, kako hoćete, umiremo i rađamo se. Dakle, našem tijelu je proces od rođenja do krematorija zapravo kontinuirani svaki dan. Zato se svaki dan broji. Svaki obrok se broji. Svaki vaš potez se broji. Da biste to mogli napraviti, morate imati naravno svjesnost i morate imati volju oko toga. Da vidim što ste mi pisali. Amra kaže dobro jutro, sretan Uskrs svima, hvala također svima koji slave i Svetlana također, sretan Uskrs i svi koji su napisali sretan Uskrs i Sanja i svima dobro jutro i svima sretan Uskrs također. Amra nam kaže ključ je u svemu upoznati samog sebe, povezati se sa sobom, sa velikom dozom ljubavi, respekta i razmišljati o tome što je dobro za nas. Prije svakog koraka, prije svakog zaloga razmisliti šta je dobro za mene. Svjesnost je jako važna. Svjesnost plus odgovornost. Naš divni plavi leptir. Evo ga, da, pa sam se naježila. Svaka čast, Amra, hvala lijepa što si još tu i što pratiš i veliki pozdrav u Sarajevo. Znači, da, termin gradilište. Evo vi koji drugi ste tu, možete mi reći da li vam ovo ima smisla. Ja mislim da je to toliko bitno i da taj Uskrs povežete s tim. Ne samo s tim da je, Isus Krist u nekoj religiji uskrsnuo. Ok, to, ali morate znati da i naša će tijela jednog dana, dakle, otići ovog planete, promijenit će oblik. I ljudi često kažu, već sam to komentirala, tak i tak ću umrijeti, pa šta sad vrijedi kao Pa mislim, da, ali nije isto provodiš život po bolnicama, umoran po cijele dane, sa nesanicom, pod tonom lijekova, sa dijabetesom, sa hrpetinom modernih bolesti koje smo realno mogli izbjeći hranom i stilom života. Nekako mislim da smo došli tu da živimo, da se radujemo životu, ne da životarimo. Nije poanta biti tu i samo krast Bogu dane i samo daljinski u rukama i sve na isti način raditi. Poanta je da zaista se osjećamo živima. Zdravlje je naš izbor, zdrav život je naš izbor i naše pravo kao ljudi. Samo što, evo, kažem, zadnjih tek nekoliko godina zapravo je ovaka, ne baš nekoliko, ali 100 godina zadnjih je taka promjena se dogodila i sa hranom, pa posljedično u zdravstvu i prehrani, industrija se promijenila, a zadnjih 30-40 godina je apsolutno sve poludilo. I ako mi nešto radikalno ne promijenimo, ja ne znam što ćemo napraviti. Ljudi Boži, samo za troškove dijabetesa u Hrvatskoj odlaze 20% troškova cijelog zdravstvenog sustava. Razumijete? A to je u velikoj mjeri apsolutno se može izbjeći. Tako da mi sami sebe zapravo ubijamo. A tijelo i dalje uskrsne svaki dan. Znači, tijelo se i dalje mijenja i svaki novi dan je novi reset.
I noću tijelo radi detoks, i jetras radi sve svoje što može, i slezena, i bubrezi filtriraju, i znači cijelo naše tijelo radi danju, noću, 24 sata na dan. Promislite nekad malo o tome. Kako je tijelo naš hram, kako je tijelo nikad ne prestane. I mi kad spavamo i pluća i dalje dišu, i srce i dalje pumpa krv, i svi se procesi i dalje u tijelu odvijaju, iako mi spavamo. Sve je na automatski. A mi to toliko malo cijenimo. I onda se vučemo van na običaj, na norme, moram jesti jaja. Pa gle, ako mislite da morate, jedite. Ako mislite da možda ne biste morali, da je barem taj žumanjak je, ne znam, prepun kolesterola, čudesa, pa onda možda da to malo izbjegnete. Može se. Nemaju svi isti uskrs. Ja prva pijem sok, znači ja nemam standardni uskrsni doručak, jer zaista u tom standardnom uskrsnom doručku ja nemam što jesti osim, ne znam, možda mladog luka, kojeg jedem, koje povrće, svačeg ili rotkvicu. Znači, jednostavno živiš drugačije svoje izbore. Da, to nekad nije lako. I pripremila sam baš jedan video za sve vas koji se drugačije hranite, koji hranite svoju djecu drugačije, i za vaše bake i djedove te djece i prijatelje, rodbinu, i za sve ostale koje vas znam da vas ubiju, jer ponekad nije jednostavno. Jer evo, iz iskustva savjetovanja znam da ljudi najviše imaju problema sa okruženjem. Jer nekako, već sam rekla, socijalna smo bića, i kad vi imate ekipu sad možda koja jednako radi kao vi, onda je puno lakše, puno je izglednije da ćete duže biti u tim promjenama. Jer imate potporu. Zato je važno pratiti ljude koji vas inspiriraju, biti u nekim grupama. Znači, ja kad upalim svoj Facebook i Instagram, što je stvarno rijetko, samo da nešto objavim, ali kad nešto pogledam, ja sam sva u hrani, ja pratim samo ljude koji mene inspiriraju. Hrana, duhovnost, ovako neke stvari. Znači, ja sam sebi svijet svoj stvorila da bude takav da me to, ne pratim vijesti, nijedan portal nisam zapratila. Ne želim živjeti u strahu, jer mi to ničem ne služi, samo me deprimira. Ali pratim ljude, neke iz mog svijeta hrane, koji su još dalje otišli nego ja, koji su inspiratni, koji imaju neka znanja, to mi bude skroz cool, što sam da i ja inspirirana na taj način, i imam svoj mikrosvijet. Ako ga nemam u ovom tu, kako bih rekla, realnom, u ovom tu svom, onda ću se ga stvoriti u nekom virtualnom svijetu. Ključno je da imate podršku. I da stvarate sebi svoju podršku, kao što sam si ja stvorila svoju priču i hobi oko toga što živim, radim i mislim. Na takav način mi je jednostavnije. Ljudi kuže malo pomalo, prvo te ismijavaju, pa ne znam šta, onda kasnije ipak kucaju na vrata, i kaže, kak ti ne znam, si pomažeš oko dijabetesa, šta trebam za visoki krvni tlak, kako bi mogla riješiti se kolesterola, joj, dijete ima astmu, kužite. Onda ljudi polako shvaćaju svi da hrana može biti jako, jako velik, jako važan faktor pomoći u rješavanju brojnih zdravstvenih stanja. Jer naravno, ako se sjetimo da se stalno gradimo i da nam je tijelo gradilište, da svaki dan uskrsnemo, doslovce, da se tijelo toliko mijenja, umire i rađa stalno nove stanice, i da je hrana građevni materijal, taj znači građevinski materijal s kojim to gradimo, onda nam je jasno da se tu ne radi o, ne znam, bolesti ovoj ili onoj, nego da jednostavno mi tijelu moramo dati da malo prodiše. Sunčica pita, nar je moj doručak. Bravo, svaka čast. Ja jako isto volim nar, obožavam jesti nar, i svježi, i sam ga i u sok, i na sve mile moguće načine, tako da nar je presuper. Okruženje je problematično, piše Sanja. Ja znam da je. Evo, vjerujte mi, ako... Znate kad je malo lakše, možda ako imate nekakvu vrstu dijagnoze, prehrambene, tipa da imate, ne znam, dijabetes, pa će reći, ja ne jedem to i to, imam dijabetes. Ljudi će nam reći, aha, ok, evo, Sanja ima dijabetes, Marta ima dijabetes, Aneta ima dijabetes, ok, ne znam, ne smijem gluten, intolerantan sam, ok. Moj sin ne jede, pa onda ljudi to prihvate. Međutim, ako vi samo inicijativno promijenite prehranu, pokužite, onda je to frka. Ne daj Bože sad za neke praznike, za neka slavlja, slave, ove, one. Kad već imamo sve, kad svi imaju isto, znači šta se jede za Uskrs, za Božić je purica, sad moraš ovo, sad sad za dan zahvalnosti ovo, za ko šta već gdje slavi. Onda je to zaista kompleksno.
Jer vas dodatno sude kao šta ti sad izmišljaš, ti si se našla zdravo hraniti. Neki put sam isto bila kod prijateljice, nešto sam pravila i isto je, ne znam ko je komentirao i pitao, ali to sad ono tvoje zdravo. Kužite, ne pita ni koji je sastav, ni šta, ni kako, nego kao ja sam neka čistunka. Ma ne radi se uopće o tome. Niti je bitno da ste sad vegan, vegetarijanac, svet, ovakav, onakav, lakto ovo, lakto ono. Koga briga? Sad nešto ću vam reći. Sve te karakteristike prehrambene mene ništa ne govore. Neki dan sam radila savjetovanje s čovjekom koji meni kaže ja sam došao tu kod tebe jer ti si vegan, a ja sam vegan i kao mi smo sad, ja kažem vidi. I govorim to i svima vama. Ja mislim da je to super što je on vegan, odlično, bolje nego da je sveda. Ali, realno govoreći, to što je netko vegan, meni ne govori ništa o tome šta on jede. On je meni samo rekao šta on ne jede. Vegetarijanac mi samo kaže šta ne jede. Lakto vegetarijanc mi kaže šta on ne jede. Razumijete? A ne šta jede. Vi možete biti totalni junk vegan. Pogotovo vani gdje ima već jako puno tih veganskih ponuda koje su totalno smeće od hrane. Totalno krivi građevni materijal. Dok možete biti svejed, na primjer, ali praviti jako pametne prehrambene izbore. Tako da biti ovo ili ono, super ako je nekog to privuklo, pa bar ćemo raditi skupa, mogu pomoći, ali poanta je da nije do te deklarativne stvari stajati, ovo valja, ono ne valja. Ja rađe idem po namirnicama, zašto jedem meso, ne jedem meso, zašto jedem jaja, ne jedem jaja, zašto pijem mlijeko, zašto sad baš završavam konačno ovaj program oko mlijeka, bit će baš jako dobar, jako sam sretna i ponosna kako sam to uspjela smisliti da vam stvarno onako od povijesti mlijeka, kad su ljudi ono muzli krave, pa kad su preživjeli na kraljem mlijeku i siru do danas, da sve to skupa zapravo nekako ono sortiramo i da imate pravu svijest o mlijeku i da onda pravite izbore koje hoćete. Mislim da će baš biti jako korisno. Recimo toga uopće nisu svjesni, ali znanje vam daje moć. Kaže Sanja, kad ja kažem da imam intoleranciju ili da postim pa me ostave na miru. Pa da, jedini način je takav način da kažete imam neki program ili ne smijem, doktor mi je zabranio ili ne znam imam intoleranciju. Mislim što je zapravo suludo da vi morate pod navodnike lagati da vas neko pusti na miru, u suprotnom strašan je pritisak. Sunčica kaže, vegani znaju jesti mnogo industrijskih proizvoda, strašno nezdravih. Slažem se, Sunčica, ti umjetni sirevi, ja kad pogledam te sastave. Mislim, stvarno je pitanje da vi pojesti neki domaći sir, ono, iako ima unutra kazeina, hormona, čudesa i nije za nas ljude, ali ono pitanje šta je na kraju bolje. Ili onaj Beyond Meat, ne znam, mesa, ovo, ono, ja sam to probala. To je stvarno ono okusa mesa od proteina graška. Znači, to je čisti laboratorij u hrani, kužite. Najbolja hrana je, kaže Sunčica, voće i povrće, ono što je Bog da, ono što raste oko nas, najbolje kako je to zamišljeno. Sve što manje prerađeno, što manje kuhano, što manje pečeno, što manje prerađeno, što manje namirnica. Vi ako napravite, ne znam, milijardu, da stavite voćnu salatu sa milijardu voća, ma mislim, fora je to nekad da napravim sigurno rijetko, ali načelno nastojim što manje. Ono, banane, narežem i ne znam, neko još drugo voće, mango i onda zblendam banane i mango i to prelijem s istim tim. Znači, ono napravim istu stvar, samo na dva načina napravim kao neko jelo od toga. Znači, što manje sastojaka, to je našem tijelu jednostavnije. Što više toga trpate, to je teže, razumijete? To je kao da imate, ne znam, sad ne kužem se u gradnju, ali ne znam, cement ili malter, pa sad ono 75 vrsta cementa miksate u jedan i onda tamo nešto još malterišete, pa biraš najbolje ljepilo, najbolji cement, ovo, znači znaš šta je najbolje i to koristiš. Trebamo ovu špahlu, trebamo onu, ne možeš imati 100 špahli, 100 kamiona, i 100 vrsta cementa, i 100 ljepila, i 100 ne znam nija čega. Jednostavno treba napraviti pametne izbore i pojednostaviti tu cijelu priču. Ako možete barem nekad imati monoobrok, a to je dakle mono, znači jedna vrsta hrane, to je super. Pogotovo sad ide ljeto, ono što ja volim je lubenice, zapravo obožavam je lubenice, ona se uvijek i savjetuje da se jede zapravo mono zbog velike količine šećera koji ima i brza je probava, pa onda je uvijek najbolje pojesti samostalni obrok lubenice, recimo za doručak ili ručak ili što god. I to je baš onak stvarno fora i da probate pojesti nekad mono obroke. To je tijelu baš jednostavnije, to je jedan super građevni materijal.
Znam da je okruženje izazovno, jer snimit ću nekoliko videa ovih dana baš na temu tog okruženja. Nemojte posustajati, stvari se mijenjaju. Ja sam jako optimistična, ja se s ovim bavim već godinama i evo u tih nekoliko godina u kojima gledam promjene na razini svijeta, mogu vam reći da su one ogromne. Taj plant-based pokret ili ne znam, pokret jedanja više znači biljne hrane je ogroman na razini svijeta. Vidite i sami po trgovinama kod nas koliko se proširuje taj kao zdravi dio tih proizvoda. Rastu te, prije bila jedna ta, gledam u trgovini koju ja kupujem, jedna ta kao ona, kako ga to kaže, ona polica velika, sad su dvije. Znači polako se to mijenja, potražnja je sve veća i vi svi koji to radite ste pioniri zapravo toga. Zdrave prehrane. Šta znači zdravo danas? Ja tak ne volim to ono zdravo, jel sad je, jel nije? Teško je to za odgovoriti na sve, ali radiš bolju promjenu. Učiš i radiš, educiraš se svaki dan. Evo, to je nekako mislimo na poanta. Znam da je danas mnogima Uskrs, pa neću razdužiti previše. Htjela sam vam reći samo da sam tu, da vas sve jako volim, da hvala vam što dolazite na live-ove, hvala vam što pratite, hvala vam što jedete drugačije, što se trudite, barem naprijed, barem neke izbore, što ste uopće voljni čuti, jer mnogi nisu voljni čuti ovo o čem ja govorim, a vi ste fakat pioniri zapravo cijele te priče koji ste voljni čuti. Još imate hrabrosti napraviti promjene, znači da ste već ono... zaista rekorderi i promile društva koje na takav način razmišljaju i rade. Tako da svaka vam čast na tome što ste svjesni koliko je hrana bitna. I evo, želim vam svima sve najbolje za Uskrs i da molim vas proširite vijest drugima da razmišljaju o tome da je svaki dan Uskrs, u našem tijelu se tijelo stalno mijenja i da nikad nije kasno za napraviti promjene. Poznajem ljude koji su i u kasnim 60. godinama napravili radikalne promjene prehrane i znate šta se dogodilo? Pa tijelo se radikalno promijenilo. To je taj dio našeg uskrsnuća u kojem je tijelo kao neka majka koja strpljivo čeka svoje dijete da se vrati. Tako i tijelo stalno čeka da mi krenemo praviti neke druge izbore, neke bolje izbore, neku pravu hranu da mu damo. I rekla sam neki dan, tijelo ne traži šniclu, tijelo ne kaže daj mi mango, tijelo ne kaže daj mi, ne znam sada, hoću čokoladu, hoću sad jesti med, sad mi treba grašak ili sad hoću pomfrit ili sladoled. Želudac to ne raspoznaje, niti mu je bitan oblik, ni kako to izgleda. U vašem želucu je tako sataraš svega. U vašem želucu je sve živo zblendano, razumijete? U vašem probavnom traktu je sve smuti, sve je smiksano skupa. I tijelo samo na drugačiji način govori šta mu treba. I čim mi krenemo ubacivati hranu koja na takav način hrani tijelo bude tako sretno i zahvalno, ima viška energije i samo popravi sve ono zapravo što nije bilo dobro ili velik dio toga. Tako da nemojte se prejedati za Uskrs, bit će hrane i sutra. Što manje hrane, to je tijelu lakše, to je bolje pojesti manje prave hrane nego to, neke gluposti poslije koje se osjećate loše, tromo, bezvoljno, loše emocionalno, bez veze. A život je tu da živimo. Uskrsnite dok ste još tu. Uskrsnit ćemo tak i tak svaki dan uskrsnemo. Tako da dajte taj potencijal kojeg tijelo ima, iskoristite. Širite vijesti oko da stalno uskrsnemo i imajte tu viziju života u glavi na Uskrs i na ostale praznike koje imate. Eto gaci, hvala i ja vas volim, kaže Sanja, volimo te puno. I ja volim sve vas i ovo jaje me stalno napada, evo, jaje skače iza mene i uporno me napada. Jaje isto je simbol života, novog života iz kojeg se nešto rađa. Pa evo, doživite i vi novi život iz kojeg se nešto rađa, pazite šta jedete i dajte tijelu da što lakše uskrsne svaki dan. Sve vas puno volim i vidimo se ponovo za 2 tjedna, a u međuvremenu bit će puno novih videa, pa popratite YouTube kanal. Ako niste, ubacite se u moj Viber grupu, jer tamo sve prvo objavljujem i možete si također zvati startup tečaj koji je dostupan na mom webu besplatan je, pa evo, uživajte i u tome. Pozdrav svima i provedite se lijepo na praznicima, pazite što jedete i mislite o svom tjelesnom svakodnevnom uskrsnuću. Pozdrav!